Lairabado Eigidi Thawai Teret Suba Saruk Mamit aniduna ananda yengjaduna ningamdana kapli anansu usinadana mabutapna puthokpirai se lehoroko melodu mathwaidi yamna nungaijadrabani asumna lohongbadu loiraduna melo yumnak sagai onba haibadu oikhre matam khara hokre ayuki matamni melo duk tharaga changlak matungda Babu, ima, cha sida leizare. Haima, nang di thaklabo, sida thakla sila odana. Thakdri ima. Ay, tamo chawgi awat apakhara yang silukige. Tamo chawdo thabak kharanga na chatkani na haiba, masidi. Mapai bungona. Masu thabak se, yamandana, kokpudi ngawriban. Khangdine. Ipana thikado toklo hairabani. Kaidoruni imausu thabak chathande. Nate garden du bu yangsingadra. Office bu yangsingadra. Mabu makoka ngawdriba zatlo. Adugi wadi makhoi pabu. Handak pairiba thikagi project sina aroibani haiban. Hoine dubu ibe manangbu yumda sum leibase hainaram la roi tawrise. Nangi office adusu khara sindok sinjin tawraga Nabani yangsinbiba yaribani tawrisi. Hoi ma, babong, ay so haizabani. Tamo chawna di mana phanaba manage tawgi hairi. Hainaringayda thola enise. Ibungo, lao, cha se thaklaro. Kay wari no mayam tawramisina. Tamo chawgi cha sida leire. Ibungo, akhoi sune nanga tanadaba yadaba wa khara leire. Nayambado phone tawrakpana loire. Nangsu khanglamgani. Nayambagi manakta namaga aiga sune matam khara leirukige. Asomda isu anido akhoi su uningi. Namaga aiga chatnaba wa tanaramlibani. Aduni. Matam khara di akhoi su nayambagi manakta leirukige. Khara leirabadine chatpaga mungamlaroi tawrisi. Hoi babu, aigidi yaida. Babung hina phagadabda adum tawbiro. Nayambasune sida pakna lakpa yadaba mathau adunani tawrisi. Adubune phari. Napaga igane ibemaga tanaramlibani. Chawkhraba yumjaw asidane nanga nathau chilibani na chatkrani. Matomtani lehaudoisi. Aduna masu hanagumna thabak chathanbana pharoidro. Adum lejasani daima. Nupi na mapan thokpase ay kaya pamdida. Marakta ay na magi garden ado yang sinboy na tatombaga chathaliduni. Masu mapan sutok tabadi na tedana. Ay koy na panahairabaso ibema upay leite. Kandi mausidi nungay nudum leito. Tawning ba dataw Icha sidi. Pabong ay chak thong lukhi. Pare nathaw tawjaruro. Ado nama ibani dine champuto ma phajana phutlo ichagi apam hinjang di imongno thongningba ma hekta thonglo chocho na thau tawjaruro ai dine imongno pise onthok na nungsi jakre ma khoi pabung baba du di flight ticket se adum confirm tara doira hayengira hangchit kira ma athubada chatnaba tawge ipa hoisu asumna numitu so hokre Nongma Prakash ki phone da call ama laklami. Lakliba call adu ubada ingak na. Kaino nga sidi mana thazadana call ga tarok lisiba. Doli thazadana hoi ay call se tawdaba yadabagi ikhoi lekai inaw pithokpa mana inakta laaga nakhoi gi office ki thabak kawe na hoi adubadi. Farene kaigino Aina call tawbada receipt su tawroktride. Kaidoruni ibani hojik wari sanaruraga adugi call do paidrabani. Aina matam pumnamakta hairi. Ainangbu thadokloi haina. Ngasisu ainangidamak lepli. Yari toklasi siwasi. Inakpido inakta leye. Nakhoigi bank staff khara kauba mali. Aduda inaupisina
Ibani luna tinay khangbagi mado yaugena amta haibiyona giri tak lairaba. Ngangnariba wadu melo takhrani pakhatladuna Prakash wadu samjalai. Hoi, adudi magi document adu puragane. Maruiba che changdo paira aga office talao nanga. Hoi, ay tharak lagi masi. No, somso yaubiraktradi kaya nungariko. Ay thamjaragi pung 11 da lakpiro. Horenda nang chathouro. Chedole che yaraktradi nungaroi haidudi che amta chatminarusiba. Che yauradi aisa soidana khalakaniba natradi thasabagi wangmadale. Koche ay chatlage. Ay yarina laurage ko. Ay horen pung 10 nang nabalage. Jesu losilamuko. Hay mama. Tuni nangbo chengano tatna chatlumi. Ang hawbisidi. Hoy. Pungso 8 tare. Ay sulokige. Horen amuk unaraga kamay tawba mahanamuk kay harakpada. Thokpa malakjarani. Yenglasi. Kay daw jarunige. Hende henjil agane. Kananangam giyeng na ba aduni. Somdana tombana. Sir. Saruna ba mapandami malay. Tajanjara ura. Tatomba changhalo. Ibema yarani chango somda. Dole chango se pamusida. Tatomba coffee omtang pubiro. Pani sir. Karino mana nupisi ubada asuk yamna haraujarisiba. Kainom di tawise mawse. Hai. Masi yadreda. Tomba nangi wakalse pikman kre. Kanadi jadum na rukigi. Nungari ko dolibi. Hoy. Inapisini tabak yaujagi haibado. Oo. Kay min ko ba? Sir, Benu ko eh. Kaino ne. Wana ingon dahang laga mamitsina. Jedolida adum yeng layimi. Maunga manine masidi. Sir, coffee se somda thamjaragi. Paise, dole. Beno, coffee paise. Kada, nangi dokumento. Pare. Mandedagi Benu nang office lakpa yarani. Nangi kado, tatomba na may takjarani. Ay di Monday sila aroy. Tatomba da loina sinaramagi. Ha, thank you sir. Pani. Dolly na. Adudi aikoy mong thokragi. Dolly, ay call torake. Benu na. Adudi sir, aikoy mong thoklukige. Hoy. Che, kaino nga saigi da Prakash do. Nati mabu nangbu uzaba duda harawa na loy krayba muktoyba. Matam kiyam di kuire, ibani pau phangnarakdaba. Mahana call toro asu aina block thambi. Gari di upay leri. Nungdi nuksiri neba ko. Yadeba. Chedole, magi maungdo nahano aikoy na koiba chatpada dolibi kaina kawbado. Ngasiso dum kawe haba. Mane. Ay kemta khandre da hawjikti. Asumna numit aduso hokri. Somdana. Hoy ma. Adudi thamlage. Ay bazar fawda chatluge ngasidi. Yumdaso chattaba kuire. Pochai kharaso lairake. Adubu tatombada ko haigraga lori kaino. Mana mai leijaraksani. Ay yumsa chatningba. Baba mama so udaba kuire. Tatombada ay haigige. Imaga babaga do pubiro ona. Tamo chao, nati. Ay ima hoy su uningi. Anduga yumda su chatningi. Madu nungarida. Ay yumda chatluge haibani. Leke haibadi nati dana. Sidabu tamo chao na nungarida basi karino. Ay pamdene nang chatpado. Tatombada haige ay. Tatomba. Ay mangon dalhong ba nati. Ay nalhong lisa. Tamo chao dani. Yumda chat kaya yadradi. Tamo chao ga chatlubasu kaysu kaide na. Kay gino. Nang na yumda asuyam chatning lisiba. Ha? Kay gino ba? Ay yum uning. Adugini.
Madu yadeda, nangido, Lairabado Uninba Mali. Tamochaugi, Wahi Kudingi, Lairaba, Mi Daraga Nuaiti. Miro, Natraga, Nanglo, Tabada Nuaitrise. Tamochau, Tokla Siari, Siwasi. Ay sumini, ay loina kang. Nang nahon ba sorbo, ay kitaboy kang loidono. Asukoy ba matamse, ay nahairo na haidabani. As, haida na kana dida, ay to eh. Kaya namana, haram liba wa mayam siba. Kayam koy na di, lot payagani. Andubo, magi wasa. Tok lagi da, kalaroy ki. Asam na, imong manung losyalingay charakta, Prakash ki phone da call ama laki. Haima, phone ga se kaw dana thana mamalene. Kanano siba. Kaidawrige bebe. Ay nga saidagi ngayba da wariba. Thengi lao haiba. Shopping tawba thenglani haiba. Kaino kakri siba. Masi tawge mo. Melo so wakal nungay dana sontharaga layringay chirakta. Prakash tu phone da puba kaw dana lawba changlaklamay. Melogi leram liba mawong amadi lakriba kola duda Prakash tu jingnakri. Ay phone karam lamali. Ay tholokige. Wadingang dana sukta duna magi mapuray babu yeng duna lay jahoy. Som dana. Sorry. Ay tengdokri. Lao, karose. Tiengani ba shopping daw somo. Saurano ba? As laomi do libi nang ba? Nugsida ba hek? Ay kayang kuiri kangbra, nangairi sa. Ay do, phone do mukaw na lawri nemi. Taw ni nangdi. Asam na, lumidangi matam yorok na, melo. Chak chada na, mapuroy babo halak pangay sa rami. Matanga sida, melogi mamaso, call tawrai. Bema, Icha Thoibi, nang bukay daw ramlino. Chaka chara bro nang bo. Napaga igane, noy tatom bohoy, anan hoy, Akoy loy na chak chaminari ye. Aduda ichado ningsinglagtana call tawra ini. Hi mama, nang bu na chanupida video call loy na taw hairaga. Ha, hoy. Napa na video call loy na tawoy. Sese, thamage ko. Mama video call tawrake. Ima, dahanan, tatomba, baba. Mayam dupun na how hay na kumlai. Tomba na. Ibema, kuire da ukida ba. Ngasi na ahanba ni, video call da urisi. Nang di, office ka matalaki drene. Ibema na puda ba say, kaino may iwat-wat pagum tawida. Has, taton ba si ma? Mapaibungo na. Icha Thoibi, nang bukay daw ragi. Ikoy mayam uba sida, nang bunungay trabro. Aduni ne, kay daw ragi icha nang bo. Mama, baba, ay kem daw deda. Ima, ba, tatomba, dahanan, mahali, ay tamage ko, ay yung dorok lagi. Asi hay na, phone na dukaki. Karino mama, Icha Thoibigi, hujiki matawo duba. Nahan kay di, phone na do, adong paraga tambani. Ngasi di, may tong do, imakmaksinkri. Yang banungay kidre da mama. Hoy ni makoy pa mo. Kainom itaw tawida. Icha Thoibigi may tongdo. Anan, nangbu, mama mapaoy ba ikoy na. Icha na sum na pukning sontara layba si ubada yam na wine he. Hoy ima, magi mawong do kainom di tawi. Ando ima hoy ikoy mayang uba sida nungay tada na taw boyram ba siyayda. Ando boyra ba di pay hariba ni ne. Som na ka na madana, melona. Tamo cho. Chak thang to ragi. Ay chaning dre, charay. Kaino, magi mawong siba. Ay ma, tamo chow se tum kramali ni. As, yung manang kasi karino mana tawri siba. Kanano sina mo, tinga kan sida kola mong tawrok li siba. Hello, da, tumaba. He, nang nupasi, nupilay rahay ba kang dabra? Migi nupilay raban nupasi na tradi, nang nupagam talay sa draba ha? Yes, natawra, napuroy ba na handa yung birak draba nina, nang naingonda, adumay na hayriba. Nang ginupado, haujik di, ahigi kutalay raban ni, kangida na,
Nang khangdrasune hauzik khangzalu. Asi haiduna phone adu kakhirammi. Kaino mana asuk chokhataba thabak asibu. Pai, ai yenglagi, ai wangangloi. Asumna numit adu so haukri. Ayuki matamni melo chak thonglingai cherak aduda. Aigi chak habluno ngasidi. Office ki thabak yam chili. Ai chanaba tawragi. Yam ganna thabak to natomtana yengsinba warabadi. Nangonda kanana wai hage. Ai khara chili haibani. Matang aduda doligi call sulaklambi. Phone adu table da laibana tawrakliba number adu ubada. He, Chintibi, aina nangonda harise nang karini na tage. Melo, phone do biro. Nate nangbu aigi nupase natradi nupa amta leijadraboba. He, tongambi matung muna call tawrakan. Asi haiduna call adu fatlaung na kakthadki. Prakash na. Kaino nanga tawribdubo, mingondabu adumain hainabro. Nupise, kanano karino haiba ay khangte. Adubu nabanigi mawang adudi ay na nangi nupi orubanane. Ay yaning diye. Ay thoklage melo. Makhata na wa matangang lamdana thokirami. Somdana. Usittaba. Ay bunang nalakchaba khangani dana. Ngasidi nayimda yor priyong. Dole be. Nang asay manangang lakpakona do nang taba na tra. Aduga kaygino. Nang atumina layriduba. Ay bubara sida kanasu laite. Ay gi aboktagi hena laytre na nang na usitaba na tra. Dole, nangang lidubu karino mi. Ay ne, kokse, kem changde. Nang bu usita na, ay na yengkiba laytise, laose. Adu di nang ay ginakta namit kara nilay batar. Madungam drabadi, ay nakta nangamo na lakan. Why not? Kaido bagi, kandise. Nganda na potasi, lao. Adu ni dana, ay coffee semlake, kuira oiba. Asum na, matamadu haukre, melo, numit marini sujan lakli, Prakash na yumda halaktaba. Call tawrabasu, melo na tawba call di sumpay payrakhidre. Mathanta yum aduda layba taki. Karino ina tawdo isipo. Kana deda ay office ta chatlaki. Mabu layba yang lukiki. Asi khaladuna office tam lalaki bani. Ibungonan, asibu akoy melo na tro. Ngani tatomba. Udaba kuireda, akoy bemase. Kitang ngaida, nanga thengna roidaba. Lahaina chanbirehe, ngasidi. Thengna halenese, nabani amo. Nang naga uzaning bado, pena yengarohe. Tatomba. Haima, dahanan, tatomba. How? Anan na, melo, nungari ko. Kuire udaba. Napausu daning na taba pangkidre. Ay na mo call tawsuluraga nungayri khandana ay tarok pangamkidre. Nungayri ay yamna. Dahanan, ado tatomba tamo chobo. Ibema, madi kuire na chatkiba. Magi thabak tawgadaba dusu ay khoygi staff anoba malae handakse. Mangonda dum sinabani. Kiyam kuirage tatomba mana sumayna tawribase. Ay nakhanbada benu silakpadagi mangonda mana tawgadaba thabak thawramdo anambana mangonda loina sinay. Ay nasum uzabani ko. Ibemada walot padingamloy. Nabungdi